Merhaba urmetli teleseyircilerimiz. Kırım'nın bir yeri, bir koyu tarih izlerini taşıganı şüphesizdir. Oz Kırım adlı şiirinde İsmail Gaspralı yarım adamızını Yeşil Ada dep adlandıra. Bugün ise tarih izleri programması tamam böyle güzelden güzel, bol bereketli Urkusta koyundedir. Urkusta, Baydar Vadisi'nin şimal tarafında, Kırım dağlarının eteğinde, Urkusta Özeni'nin küçük vadisinde yerleşmekte. Köyge en yakın meskenler bu Novobobrovskaya yani Bağa ve Şirokaya yani Büyük Muskomiya'dır. Doğrusu arkadaşım aytdı. Koçsak biz yaşadık Kuban'da. Kuban'dan koçup geldik bir yana. O da только özümü bir tanıma koçacağım. O büyük Muskomya'lım, ben Urkustalım. İkimiz birbirimizin yanımızdayız. Son geldiler bu eve geldik kvartiraya yaşamaya. Yaşagan son evler aldık. Ben Urkustalı olup kaldım temelim. Anam babam temelim onda, ben de bundan temelim. Tarihi malumatna alsak, Urkusta koyuna dair elimizdeki en eski malumat Kırım Hanlığı devrine aittir. O zaman koy Kefe eyaletine kireydi. Kefe eyaleti belli olğanı gibi kocaman Osmanlı İmparatorluğu'nun Kırım'daki bir eyaleti olğan idi. Bu eyaletke Ağyardan Kerçkeci bütün yılı boyu şehir, kasaba ve köyler ve bundan gayrı bugünkü Bahçesaray, Balıklava ve Karasu Bazar rayonlarının pek çok dağ köyleri kireydi. Türkiye'de belli alim Yücel Öztürk tarafından neşir olungan Osmanlı hakimiyetinde Kefe 1475-1600 adlı salmaklı bir kitabının İdari Taksimat adlı ikinci bölümünde Urkustanın 16. asırda Kefe eyaletinin 6 kazasından biri ve en büyüğü olgan Mangup kazasına yani kadılığına bağlı köylerinden biri olarak kaydedildi. 1520 senesi ise köy İnkerman Kalesi'ne bağlı bir köy idi. 1542 senesi bazı bir idari denişmelerinin neticesinde o Balıklava'ya bağlı köylerinin arasına geçti. Aynı şu kitabının fiziki yapı, mahalleler ve nüfus adlı bölümünde köyün o zamanki nüfusuna yani eyalet sayısına dair bilgilerge rast gelemiz. İşte 1520 senesi İnkerman'a bağlı Urkusta'da 239 can ya da 47 koranta yaşay. Daha da kitapta Kefe sancağının şu cümleden Urkusta koyunun çeşitli iktisadi meselelerine dair de pek kıymetli malumat var. Misal, kitapның bir maddesinde koyunun çeşitli gelirleri hakkında malumatқа rast geldik. Kitapның da bir bölümünde Balıklava ve ona bağlı köylerde hubutat yani buğday ve bakliyat yani bakla ihtisalına dair bilgiler mevcut. Mındaki bir cedvelde 1542 senesi köyde ne kadar buğday, arpa, çavdar, tarı, mercimek, bakla yetiştirilgeni ve bu mahsulatның akça bakımından kıymeti hakkında malumat verilmektedir. Mına burada bizim evimiz 1916 yılı taştan kurulgan ev, taştan. 71. yılı geldik babamla, eniştemle. 71. yılı yok edi. Nahran taş kesken babama gerekler. Keser bayırdan. Taştan kurdurgan babam. Vakti 36-37 yaşındayken. En küçük olan vakt. 71. yıl kesek evimiz yok. Bizim evi olşağın dayısının evi yok. Etajlı Afrika'nın evi yok. Kadir Mehmet'in evi yok. Anda gitti böyleler. 15 gün oturduk bunda biz. 71. yıl kelgende.
2 gün oturduk, 3. günü geldi militsiya motosiklette. Где пропуска? Нету. Собирайтесь, уходите. Без пропуска жить нельзя. Уркуста койы Байдар Вадисіндегі 12 койның ішінде ән дүлбер. Қырымның ән бұйы көйлері сырасына кіргенлерінден бірі олып, орманлар құчағында, сырлы дағылар етегінде, манзаралы бір ерде ерлешкен. Пейда олу тарихы пек қадым заманларға барып тоқынған бір көшедір. Койдекі Фатма қобасы ве Шан қобасында иптидаи девірде яшаған инсанның кеміклері тапылған. 18-ші асырда Уркуста Турк сұлтанына бойсунған ярымадада олған қадылықлардан бірі Мангуб қадылығы көйлерінің сырасына кірген. О девірлеріні Қырымның тетқиқатчысы Кандараки оз ишлерінде тәфсилатлы тариф ете. Bütün köyü babam körtetti. Aylandırıp bir yeri körtetti. Kuyuları körtetti, çayırları da hepsini körtetti. Allah'ın rahmetinde olsun. Yaxşı etkeneyken ben endi 2004 yılı köyümüzün kitabını yazayıq dep başladım materyal toplamaya, başladım yazmaya. Kırım gazetasına yazdım. Köyümüzün çokratlarını, direklerini, bakçılarını adlarından beri, kuyuların adlarından, çayırların adlarından, Kızılkaya, Keserbayır, Frenk Dağı, Umaçı Dağı hepsinin adlarından aytıp yazdım da Kırım gazetinde var 4. yılı çıktı Kırım gazetasında. Уркуста койының адына келсек, шу ернің ады Керчіктен деп пек мерақлы. Асылында кой адынен бағлы бір қач икее бар. Ресми менбалардан бірі Киселевның славяно-арийская этимология топонимов Байдарской долины адлы китабында Уркустаның ады бөйле тариф етіле. Уркуста Байдар Вадисінің шымалінде ерлешкен кой. Ады не турк, не де зиманеви славян тілерінден тәржіме етілмей. Айконимны біраз деніштіріп тәржіме етмеге тырышсақ, сөзінің урс негізіні урсус, яғни аю кыбы тәржіме етмек мүмкін. Шу адның екінші қысмы стайсе, инд-ари тілерінден келіп, копур кыбы тәржіме етіле. Бөйлелікнен Уркуста аюларының копуры кыбы тәржіме етіле. Фақат шу зат Қырымның зиманеви айванат алемінеттен келмей. Ләкин шу ерлерінің қобаларында аю кеміклеріні да рас кеттіре еділер. Шунын үшін 2000 ел евелсі шу ерлерінің орманларында аюлар яшағанлары да мүмкін. Дигер ішлерде есе Уркуста ве Алуста сөзлерінің екісінде де бір уста ялғамасы олып, өзенінің башы Ирмақ манасыны білдіргені де тахмин етіле. Уркусталы милли әрекет иштиракчысы Эскендер Умеров бөйле тахминны оге сүре. Уркусталылар біраз қызым табан олғанлар. Көйлілерден бірісі тыштан келген ябанженен тұтыша. Бұны сейретіп тұрғанлар есе Ур Костяны дегенлер векойның ады шундан келіп шыққан. Уркусталыларның дабыр чызгысы сөзге усталықларыдыр. Койде о ядабу вақияға аман мане чын уйдырғанлар, яны ерлар яратқанлар. Олардан бір чоқлары соңыра бұтын халық севіп ижра еткен ерларға чөверілген. Мисал оларақ, Яур Мустафа туркусыны кетірмек мүмкін. İçen yersinde akanda sular bulandı. Сүргүнлүктен эвел Кырымнын бутун дигер көйлеринде олғаны кыбы Уркустада да балалар чешы түрлі ойынлар негленгенлер. Көйде севіп ойналған ойынларының бірілері бұл көше топ, мырт ойыны ве кучка ойыныдыр. Эбетте, эвеллері Кырым татарлар лағапларны да куллана еділер.
Уркусталыларның лағаплары бу язылмасы мытлақа шарт олған мевзудыр. Чүнки кой сәкенлерінің дерлік әрбірінің лағабы олған. Лағапларының заруриетіні о деверінің озы талап еткен. Базада койды 20-ден зияде адам бір атты айны соядларны ташыған. Амма лағабы олған адамның қайсы маледе ве қайсы евде яшағаныны бір кереден айта білгенлер. Лағапларының базылары инсанның о яда бу табиат хусусиетлеріні, күткен зенаатыны, жисмани эксіклеріні көстерсе, да бірілері шу адамның омырынде олып кечкен вақианин бағланған. Базы бір лағаплар соңра сүлеленің соядына чевірілген. Мисал үшін, флот Усин лағабына алайық. Бу адам флотта хызмет етті деп белейсіңізмі? Белкі де асылында денізіні білі көрмегендір. Балалығында хасталанған Усинні ақярға екімге алып кетелер. Анда бір денізжі оны бегене Черноморский флот деп язылы шапкесіні оның башына кидіре. Шундан да башлап бу адамға флот лағабы әбедейін тақыла. Уркуста койы та Қырымда мұсылманлық яйылғандан да евел, пейда олғаны койдықы келсе байыр да делелет бермекте. Белгіде бойле байырлар бұрчоқ Қырым көйлерінде олып, бізім қадими еждатларымыз ибадетханелеріні койның ән yüksek ерінде қорғанларыны көстере. Ән илері талебелер оқуларны Бақшысарайдагы Али Бүлгі очағы Зынжырлы медреседе девам еткенлер. Уркустадан да Зынжырлыда пек чоқ адам тәсіл алғандыр. Айны шу дини тәсіл Қырым татар халқының анны пекіткен. Дин ве милли урф әдетлерінің шекілленмесіне имкан яратқан. Кой сәкенлерінің айтқанына көре, башта Уркустада уч дәне жами бар еді. 2 дәнесі күнделік ве 1 дәнесі жума жами. Жума жами тамам бұл соқақның көшесінде ерлеше еді. Оның артындан есе мезарлық та олған еді. Доғма Уркусталы олған Ридван Қадбаба Бекиров койдекі жамилер видендар ақында бойле қатырлай. Жемилерінің бірісі Аджи Фетта адлы варлықлы бір койдешіміз құрдырған. 3-ші жеми отар малесінде олған. Жемилерінің вақуф топрақлары олып, олардан алынған берекет, Жума жеми медресесінде оқыған соқталарының масрафларына ве жемилерінің кереклігіне сарф етілген. Остуған көйінде Уркусталылар ве оларының несілері сұргынлы құрбанларына бағышланған мұна бойле абиде қойдылар. Сұргынлікте қарарнен 50 ел яшаған халқымыз ана ватанына қайтмақ үшін елға шықты. Оз ватанына авдет олынған Қырым татарлар мұнда аяққа тұрмақ ве оз ақларыны қайтармақ үшін ағыр елға тұрдылар. Бізім қартларымыз іссе, оз балалары ве торунлары оларының туған ерлері насыл олғанларыны тариф ете еділер. Бойлилік ненде Ридван Эфендінің бабасы оғлысына оларының туған Уркуста койы, насыл бай бол берекетлі кой олғаны. Оның әрбір құйысы, жәмесі, малесі ве иляхри қайда ерлешкеніні тариф етті. Шу бүлгілерінен Ридван Бекиров оның көйдешлері Уркуста ақында китап чықармаған ниетленген вақытта пайлашты. 2004 жылдан башлап, абы көйден сүргін олынған адамların жедвелін түздім. Дайымнан сорадым 92 yaşına, babam 96 yaşındaydı, менің babamından öldü. Kırım'da 96 yaşına kelip. Babamdan informasiya aldım. 375 хоранда көчіргенler Kırım'da Urkustadan. O 375 хоранданın yarısı yok olup gitti, öldü Özbekistan'da, Oral'da. Улуу Ватан жеңкі 1941 сенесі июнь 22-сінде башлана. Ноябрь айында есе Байдар ве Варнаутка вадилерінде арби әрекетлер әп кенішлей. Қырымның әр ерінде олғаны кібі, Уркустадан да қолында силя тұтмақ иқтидары олған бұтын әркеклеріні женке йоллайлар.
Biz Nemçenin ayağının tibinde kaldık. Nemçenin pancasının tibinde kaldık. Getirip dağdan tutup partizanları köyümüze getirip bizim kapımızın buna center işte burada buna camı, burada mektep, burada bizim evimiz. Bir 50 metre av yere getirip babamın tatasının oğlu Sitkal ağayı astılar. Ve baba bu adamın habati yok, bu adam arabacıydı. Niçin atasın dese Nemçi'ye dan etip avadan attılar. 9 balası yetim kaldı. İkinci o kız kardeşinin akayını, Osman Ağayı partizandan tutup getirdiler. Alıp varıp Skele degen köy var bizim köyden 6 kilometre. Onda attılar. Көйдегі дерлік әр бір evden бірер екішер ve atto üçer dörter erkekleri jebege кеткенлер. Қалғанлар ise партизан әрекетіне қошылған яда партизанларны аш суунен урба малумат ile teminlegenler. Uriye Hoca, Palavaya, telefonlaya pravada deyen şey var eken. Ular Nemçelerinki. Avu üzülgen. Avu Ocapçıyı kabahatlap, Ocapçıyı attılar. 32 yaşındaki Ocapçıydı. 32 yaşında. Kolkozumuzun reisi Gafar Ağa. Onu attılar. İsmailov, İslamov, Sidamet Ağa. Onu attılar. Ağası Komünist Osman dediler. İslamov Osman. Onu attılar. Bir 7-8 adam attı Nemçeler. Abi cenk vaktinde bizim köyden. Aprel ayında Akıyar Nemse baskıncılarından azat edildi. Ama cenk da devam etti. Kırım üçün çarpışmalar bitti. Endi kene tınç yaşayış başlana dep umut etken Urkustalılar barlık ekin saçalar, harabe evlerini düzeteler. Lakin kunlerinin birinde köyde kalgan emeke yaravlı bütün erkeklerini emek ordusuna toplaylar. Köy cemaatini bu alda sakındırmay, zaten halkımız er angi vakıyanı eylike yoramağa tırışkan. Bizim nevbetteki kahramanımız ise doğma Urkustalı Zore Hanım Osmanovadır. Zore Hanım'nın iki tarafı tamarı Urkusta köyünden eken. Bütün halkımız Kırımға, öz ana yurtuna yol alganda, Zore Hanım omur arkadaşı ile tamam Urkustaga keldi. Kvartiraya kirip yaşadık 15 yıl. 15 yıldan soň, açık özümüze kelgen soň, balalarım açık ayağa көтерilgen soň, bir evcik aldık. Buna başladık almaya. Verdik yarı fiyatının yarısına vermedik. Çaremiz yoktur dedi. Dogovor ettik yavaş yavaş almaya. Sondan hepsini ver dedi. Yarısını hazırladık, yarısını veramadık. O arada komşum geldi Zoreşçika. Bana pek gerek, bundan koçup gitmeye dep. Ona sattık, ondan aldık onun evini. $500 hazırlagan akçımızı aldık o evi. Avli etip ikinci ev oldu. 1944 senesi Mayıs 18 günü aman 500'ge yakın koranta çıkarılgan Urkustada bugün olgаны olacak 18 koranta yaşamakta. Ama bu yerinin cennet manzarası, şifalı havasının kıymetini bilgen kişiler faal surette koçup keleler ve mında evler kuralar. Birliktik, birbirimizden çıkmaydık. Akşam olsa gecelerini yürüyedik, dualar okup yürüyedik. Oraza kene de tutam. Allah'a şükür bunda kelgenden belli oraza tutam. Allah'a şükür. Baştan yürüyedik male. Oraza tutkanda Kadir gecelerini malede yürüyedik, gece çıkıp yürüyedik. Şunu endi уже o kadarlık benim küçüm yok, benim için yürümeyim çok. Seni de bana söylediler,
Sen başkasını seversin. Білгеніміз кібі Уркустаға қомшу деп бұйық мұскомия, яғни шымдығы широкая койы сайылмақта. Бізім невбеттікі қараманымыз Гульсум ханым Галбаеваның тамырлары шу койден екен. Уркуста койында есе Гульсум ханымның дудусы Зоре ханым отырмақта. Гульсум ханым оны урмет етіп, севімлі дудусына сық-сық мұсафырлікке келе. Bu yerlerini men pek beğenem, bu yerlerini men beğenem, bu adamları beğenem, bizim milleti pek sevem, pek sayam. Anam babamın toprağına gelip gelgenimize pek netem men razı olan, pek kuvanam. Mında havası yaxşı, mında adamlar yaxşı. Pek yaxşı oldu koçkenimize. Гульсум ханым пек милетсевер ве ватан первер бір кішыдыр. Бізім халқымыз ненде пек ғурурлана. Bizim millet pek işkır. İşkır olsa adam her şey yapıp ola, evler kura. İşkır için biz yaxşı yaşayıq. Bir kimseden bir şey soramayıq. Bir kimse bize yardım etmeyi bizler soramayıq. Biz hepsimiz işkırmız. Mına уже 70 yaşına gelgence gene de işleyik. Azbar spremiz, agarot yapamız, mal mülk bakamız, bala, çağa, hepsilerini sevemiz. Kartları pek sevip sayamız. Бізім халқымыз çok вақыт сүргінлікте yaşadı. Ләкин böyle қиынлықларыны көрген халық епісі бір рухтан тушмейіп, озгүнлігімізні, урф-әдетlerimizni жоймайып, ватанына қайтты. Миллетіміздің ижаткар инсанлары ise халық ағыз яратычылығыны да сақлап келді. Гульсум ханымның анасы ise шу ескі түркулерні ерлап, шу sevgini oz balasına aşladı. Benim anam rahmetli pek yaxşı, güzel dülber eski zaman türküler yırlaydı. Men o türküleri işitip, özüm de pek aves eteydim yırlamaya. Endi mına bu yaşına gelip yırlayım. Çok yerlerde yırlayım eski zaman bizim Tatar yırlarını. Vatandaşlar, toprakdaşlar, qarındaşlar, koydeşler, ana vatan sevgisini sizler ustun koyunuz. Ana, baba, oğlan kızlar, akıldani, dost eşler. Kırım olsun sabah akşam, düşünceniz, oyunuz. Tezce gelip oz mübarek yurtunuzga yerleşip, baba dede durağını gayrı baştan gületin. Adaletsiz insanlarla yaklaşıp, kureşip, baba dede ocağını akşam sabah tutetin. Бүгін есе тарих ізлері программасы тамамына бойле тарихы қадими олған Уркуста, яғни передовой койы ақында тариф етті. Егерді сіз оз койыңыз, еді шайырыңыздың кечміші, безіманеви аяты еле пайлашмаға істесеңіз, бізге мұражат ете білесіңіз.